Здравейте! В днешното видео ще говорим за глагола fare или вербо fare, един от важните глаголи в италианския език. Какво означава глагола fare, как се спряга, къде намира приложения най-често, ще разберете в това видео. Казвам се Розалина Тонева. Ако попадаш за първи път на мое видео или лайв, добре си дошъл. Това видео е посветено, насочено по-скоро, основно към тези от вас, учащите италиански език и по-конкретно ниво А1. Отделете си следващите 10-15 минутки, за да разберете за глагола fare, глагола правя. Il verbo fare. Il verbo fare. Глаголът правя. Глаголът правя. Fare означава правя. Fare. Fare. Il verbo fare. Io faccio. Аз правя. Io faccio. Io faccio. Io faccio. Io faccio una telefonata. Io faccio una passeggiata. Io faccio una domanda. Io faccio una visita. Io faccio una conversazione. Io faccio il numero telefonico. Още веднъж ще ви прочита основните приложения на глагола fare, правя, в италиански език, след което ще ви ги преведа от италиански на български. Io faccio. Io faccio una telefonata. Io faccio una passeggiata. Io faccio una domanda. Io faccio una visita. Io faccio una conversazione. Io faccio il numero telefonico. Като за начало е най-добре да знаете как се спряга глагола fare. И по-конкретно за първо лице единствено число и за второ лице единствено число. Глагола fare, io faccio, аз правя, tu fai, ти правиш. Io faccio, аз правя, tu fai, ти правиш. Io faccio, аз правя. Io faccio una telefonata. Аз телефонирам. Io faccio una telefonata. Io faccio una passeggiata. Аз правя разходка, т.е. аз се разхождам. Io faccio una passeggiata. Io faccio una passeggiata. Io faccio una domanda. Аз задавам въпрос. Аз питам. Io faccio una domanda. Io faccio una domanda. Io faccio una visita. Аз правя визита. Аз посещавам. Io faccio una visita. Io faccio una conversazione. Аз правя разговор. Аз разговарям. Io faccio una conversazione. Io faccio una conversazione. Io faccio il numero telefonico. Аз набирам телефонен номер. Io faccio il numero telefonico. Нека сега да обърнем внимание малко на думите, които използвахме в тези изречения. Телефоната означава телефониране. Телефоната. Telefonata. Telefonata. Una telefonata
едно телефониране. Una telefonata. Telefonata, una telefonata. Telefonata, telefonirане. Una telefonata, едно телефониране. Una telefonata. Io faccio una telefonata. Аз правя едно телефониране, аз телефонирам. Io faccio una telefonata. Io faccio una passeggiata. Passeggiata означава разходка, разхождане. Passeggiata, 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 разходка, разхождане. Una passeggiata, една разходка, едно разхождане. Una passeggiata, una passeggiata. Io faccio una passeggiata, аз правя едно разхождане, аз се разхождам. Io faccio una passeggiata. Io faccio una passeggiata. Io faccio una domanda. Аз правя един въпрос. Аз задавам въпрос. Аз питам. Io faccio una domanda. Io faccio una domanda. Domanda означава въпрос. Доманда. Въпрос. Доманда. Una domanda. Един въпрос. Una domanda. Domanda въпрос. Una domanda. Един въпрос. Io faccio una domanda. Аз правя един въпрос. Тоест, аз задавам въпрос. Аз питам. Io faccio una visita. Visita означава визитиране, посещение. Визита. Una visita, едно визитиране, едно посещение. Una visita. Визита, посещение. Una visita, едно посещение. Io faccio una visita. Аз правя едно посещение. Аз правя визита, т.е. посещавам. Io faccio una visita. Io faccio una visita. Io faccio una conversazione. Conversazione означава разговор. Conversazione. 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 Разговор. 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 Una conversazione, един разговор. Una conversazione. Conversazione. Una conversazione. Conversazione. Una conversazione. Io faccio una conversazione. Аз правя един разговор. Тоест, аз разговарям. Io faccio una conversazione. Io faccio una conversazione. Аз правя един разговор, аз разговарям. Io faccio il numero telefonico. Io faccio il numero telefonico. Numero означава номер. Numero. Numero. Il numero numero означава номер. Il numero, номерът, членуване. Телефонико означава телефонен. Телефонен. Telefonico. 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 Il numero telefonico. Telefone nomer. Telefone nomer. Telefone nomer. Numero. Nomer. Telefonico. Telefonen. Numero telefonico. Telefone nomer. Io faccio il numero telefonico. Io faccio il numero telefonico. Аз правя телефонен номер, т.е. аз набирам телефонен номер.
Хайде сега да направим същото, всичките тези изречения, но за местоимението ту, т.е. ти. Да спрегнем сега глагола за второ лице единствено число. Ио, аз, ту, ти. До сега спрягахме глагола за ио, сега ще го спрягаме за ту. Tu fai, ти правиш. Tu fai, tu fai. Tu fai una telefonata. Tu fai una telefonata. Ti telefoniras. Ti telefoniras. Tu fai una passeggiata. Ti se razhojdaš. Tu fai una passeggiata. Tu fai una passeggiata. Tu fai una domanda. Ти питаш, ти задаваш въпрос. Tu fai una domanda. Tu fai una domanda. Tu fai una visita. Ти правиш визита, ти посещаваш. Tu fai una visita. Tu fai una visita. Tu fai una conversazione. Ти провеждаш разговор. Ти разговаряш. Tu fai una conversazione. И tu fai il numero telefonico. Ти набираш телефонен номер. Хайде сега още веднъж. Tu fai. Tu fai una telefonata. Tu fai una passeggiata. Tu fai una domanda. Tu fai una visita. Tu fai una conversazione. Tu fai il numero telefonico. Това беше il verbo fare, глагола правя. Този лайв беше посветен за този глагол. Спрегнахме го за първо лице единствено число и второ лице единствено число. Ето така може да се спряга глагол по италиански и ето така може да се учи. Ако си на ниво начинаещ по италиански език и желаеш бързо и лесно да научаваш езика, без да отделяш часове време всеки ден, без да наизустяваш ненужни думи и изрази, без да учиш купища правила и суха теория, то отговори като коментар да и аз ще ти обясня как можеш да учиш италиански език по нов, лесен и приятен начин. Това беше всичко от мен. Пожелавам ви приятен ден и до скоро!